آماده کر و مدوام کن وقت زانین حتی اکو امبشن بوری حتی ام مزگفت و خبات کارن اولی بو وکی هر حتی ام مزگفتن مزن و گیرین دوی حتی دشه وک امبشنش بو وی روشه آماده بون جالکه هم ولاتیان ویلقه یک مزن دیتن یک جمانش مزگفتا گل اکو دنابا کلیه سرکوماریه ده جهد گریکه مزگفتا گل به تایبتی روشن اینه ده جالکه هم ولاتیان ویلقه یک مزن دبینم هم ولاتی شناف چین انقره و باشارندن جبو عبادت و زیارت تن مزگفت هر 5 وقت نمیشن روشش با عبادت و زیارت وکرینه نهاشه ارنو چیامه یا تایبت سر اکرانه الله اکبر الله اکبر د دسپیکا انشاءات اوی ده گلک نقاش هاتن کرن مزگفتا ملت سیستم هاتیرمه هده دری خوش عبادت تیره بکر وکرنا مزگفت شالی سروکوما رجب طایب اردوان سروک مجلس اسمت یلماز سروک وزیر احمد داوطoğlu و سروک کارین دیانت مهمت görmez vaat کرن hayırlı olsun diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. قادا مزگفت یا عبادت 5177 متر قریه مزگفت شتی قطان پکته بودروم قاتا لمجه و قاتا محفیله 4 میناره مزگفت هنه کدرجاهی آوان 6 مترویه دبن کنبتا مزن ده 4 کنبت نیفچوجی هنه لوی مزگفته 3000 کس دکارن به هفره لمج بکن لهر قاطع جیه دسمجه هیه لجاره که ده 138 کس دکارن به هفره دسمجه بگرن استنگدار جی نهاتنه جبیر کرن جبو وان جی گریزگه هاتنه چه کرن مزگفت میناکین میماریا سلچوکی و عثمانیان ده حوینه بالنویس و نقشین سر دیواران باله دکشینه Bu millet camisi bizim camimiz. اف مزگفتا گل مزگفتا میه مزگفتا اسلامیه ام جه خدمتا ممنونن خدای دائم مقدم بکه خدای جدوتا ما جگل ما و سرکومالیا ترکیه ره ایمان قرآن و هوشمندی نصیب بکه یکیتی آرامی و کیفخوشی بده گل ما خدای تعالی فسنده نده ین کد خوازن یکیتی آرامی ما خراب بکه مزگفت هر 5 وقت المشش ولاتیان را بکریه به تایبتی روشن اینه گله کستن به مزگفته Cuma namazı kılınması için büyük camileri tercih etmek lazım. جبو نميجا اينه دبي مروف هرم مزگفتن مازن بجماعت مازن نميج بك مخص هم تبي جماعت مازن ببن هم جيبي مزگفت ما يكونو چويه ببينن مزگفت جماعت كبرايا ثواب نميجا بجماعت كبرى تكرن جيكي رده هفته 700 و 1000 مكافات خوين واهنه مخص هم جوان مكافات سود ورگرن هم جيبي برهمه ببينن و كيف خوشي خو بينن زمين Hem de bir görelim hem de bir memnuniyetimizi izhar edelim. Cuma namazına از جگل باشی هاتن نميجاينه من مراكر و بريا في دركر خدي جيان کو چيكرنه و دانه چيكرن راضي به ین کو وی مزگفت دبینن گله کی دعجبینن و کیف خوشی آقاتین زمین مزگفت اجبانت yani hündürü çava bu. محتشم يعني حقيقة زعف اسبعي كيكرنا زعف خاشكه دزمش خانوي تبيجي باخشي وي بيجي جيك يعني فرح لخاوي اووي بخدي يعني حقيقة جيكي ها زعف تركيا را احتياج var. گله کس دروی انقره تین زیارت آوه İzmir'den geldim. Ez ji İzmir'e hatım. Ji ber ku min merak kir. Heta niha serokkomariye weke mizgefta herî mezin mizgefta Qocatepe çêkir. Piştî vê jî ev mizgeft hate çêkirin. Ez çûm Qocatepeyê û niha jî hatim vir. Mizgefteke gelek baş e. Ji ber ku dewleta me mizgefteke wiha çêkiriye ez gelek kêfxweş bûm. Çok merak ettim yani. من گلکی مراق کربو از جدور هاتم جتراکه هاتم من لور کلیه که وها دخواست خود تعالی جوان راضی بکو کلیه که وها دیاری مسلمان کرن گلک باشه Hatay'dan geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın از جهاتای هاتم من مزگفتا کو سر کومر مجبو گلدای چیکرین زیارت کر و نمیجا خویا اینه لور کر هم چه رب من را جپچوکان حتی مزنان ین کو کدا خاطر دانه خود جوان راضی به رب من بردوامی وان خدمتان بینه و مزگفتین وها نصیب همو مروین جهان بکه Yüce Rabbimden temenni ediyoruz. Esas Almanya'dan geldim. از اساس ج آلمانیای هاتم لگل باشه رودنم جگل باشه به تایبتی جبونا و مزگفتی هاتم جبر کو بحثا و مزگفتی گلک تکرن از ویتیس عادل جوازه ما مخروطنیم من merak kir kamgo acaba Türkçe çekiriye براستی هاتنا خوشی از زعف ممنون بوم خدای جیه چکری تب امکی آن درباس با جوان راضی و حقیقتا اوا مزگفتانا لحر داری احتیاجه ام پر کیف خوش بون یعنی مدید عرب لاز ترک کرد و چرکز هر کسی وک برا صاف گرتن برای خدان قبله مساجه کی باش دان دنیای گوتن کی ام تف برانه خباتکارین مزگفت جیج روشه گله کی دلخوشن Allah Teala'ya hamd senalar olsun ki
böyle güzel bir cevap. حمد جو خداره كل مزگفتك وها وظیفه دکم از گلک ممنون و کیف خوشم خدا تعالی جمره نصیب کر ام جو خدا تعالی را چقاس شکر بکن تیر ناکه ام جی دغازن وظیفه خو بینن جی و باش بکن آیتên ku bi hunera xetê li ser dîwarên mizgeftê hatine nivîsandin derbarê dewlet, edalet, heq û rastiyê de peyamên girîng didin. Ev nivîsandanê ku di mizgeftê da ser dîwarê wî hatiye nivîsandin heq, dewlet û edalet bi vî awê yani ser vî awê hatike heta çend heb mesela ser qubba mezin yaziyek wiha heye ew jî ayetê kerîm Xwedê Teala muheqqeq emrê we kiriye ev emrê Xweda ye kun emanet bedine ehli wî kî ehil ji emanetê ra çi îş dibe bila bibe çi şuğul dibe bila bibe geleke emanet mirov teslîmê ehlî bike ve wextê ku hukm kicî di navbena insana da hûn bi edaletî hukm bikin bi vî awê ayetekî kerîme ser qubba mezin ku em dibêjin Ji bo sebra we silav ji were. Pişt dîwarê dinyayê bihişt çawa xweş e. Sûreta radê ayeta 24. Yên ku ji bo îbadetê yan jî ziyaretê tên mizgeftê li ser deriyê mezin vê ayetê dibînin. Valla em bi gol başvurun em halkê sêtene gerçekten yani Xwedê ji wan razî be evê ku vî mizgeftî çêkiriye cêkî zehfxweş çêkiriye Xwedê xêra wan mezin bike Xwedê bigerîne ji bo rıza xwe Xwedê me jî hemî Müslümanê ji xêra wan mahrum neke gerçekten yani cî wî de hatiye çêkirin yani evê ku jê acizin ne ku ji mizgeftê tenê acizin ji kelamê Xwedê jî acizin ji riya Xwedê jî acizin ji cennetê jî acizin ji cehennemê hes dikin înşallah kîşkû hizbe wê here wê derê em cennetê hes dikin Xweda Teala cennetke nasîbê me çimkî Xweda Teala kelamê xwe pîroz e gotiye ki me we gerandiye ve cealnâkum şuûben ve qebâile me we gerandiye qebîle û yani û soy me ew kiriye ku ji bo hûn hev naz bikin û bine yardımciyê hev Xweda Teala vî aqîbetî ji nav Müslümana dernexe Xweda Teala xêra wan mezin bike û gerek em pas dikin û Xwedê xêra we jî mezin bike û daîm bike înşallah